Katukad Tibasol. Di napalabas. Kayat niligaya ti makisininged kadagiti na asidag ka ni Astor. Tabarang iti daytoy nga aramiden na. Ket makaala iti ebidensya kontra ken ni Astor. Nagpakada nga rod daytoy ken ni Nana Pipay. Ket sinarungkaran na ni Don Juan. Nakunamot ti Don a plano na sarungkaran daytoy. Ngem apag isumot nga imay. Awan nagbalin a parikot iti panagsarita da. Ket naalukoy pa iti Don aniligaya ti mang supply iti natengken kuana para iti hotel ken restaurant na. Iti may sangal daw. Simmarungkar ni Astor ije farmhouse. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Kaya't kangay ka iti regalo ligaya. Adoy. Ha? Sabay ko mata magustuam. Sagutan ka iti kwentas. Takayat ko ti makipagayam kan ka. Kwa? Awatam ko maligaya. Sige. Katagyaman na. Ad-adda pumimpintas ka iti panagkita, ligaya. Kasta ka di, Apo Mayor? Adto'y ti merienda, Apo Mayor. Agmerienda ka pa'y. Wan nga adviso, Apo Mayor. Agyaman nak. Saan na ka di apastrakan? Tadita tayo nga agsasarita? Ha? Ay, kwa, Apo Mayor. Na para di taunag. Iso amay mayat dito'y paraan. Awan mo't kit di ti parigot. Tinaskan, kat inawat ni ligaya ti sagot ko a kwentas. Ha? Sigurado na pintas dahito akwentas, Apo Mayor. Kan, sigurado ang nabalor. Wen, ligaya. Talaga anangina dayta. Ngamin, balitok a kwentas. Apo Mayor, inawat ko dahito akwentas. Gapot ako nam akayat mo ti makipagayam kanyak. Kasta nga rod, ligaya. Kat, awan sa bali aka ipapanan na. No di pan nakipagayam laan. Wen, gusto ka? No kasta nga rod, awatak, Apo Mayor. Napanan ni Astor, Ligaya. Ay, Ligaya. Sigurado ka kadi iti kasto'y aramidang balasan ko. Wan nana. Ay, nabalasan ko. Kasanon no. Noan niya, nana. Kasanon no di nakainggaan ni Astor. Nakadkadlaw nga gusto kan ka. Awan pagdanagan nyo, siyak ti makam mo. Makisin ni nga dak ka ni Astor. Kat awan pagdanagan nyo, Nana Pipay. Dingas, kumusta ti balay ko? Nalpas ka din? Wan, ma'am. Nalpasan. Nakadalos kami ni ti aglawlaw, kat insimpamin dagiti alikaman niyo. Nasayaat? O sige, kuyugan na kidya farm. Mapantay jay itamot laan. Ma'am. Imbaw nak ni amo ije plantasyon. Adda ni Tony amay sa akatalak na. Isun ti makaam mo ijay plantasyon. Sabagay. Sige, ma'am. Kuyugan ka nga ron. Dagimay, napanin da Margarita kentingkas. Uwan, kini-kini. Apay asaan ka asimurot? Saanan? Bayam ang aduduwa da. Sapay itikot siya ni Margarita tinagluganan niya. Apa ako maya, kini-kini. Ay, masurunak nga rod amang kitkita kin ni Margarita no kaduwanan ni Dingkas. Si kamat kini-kini. Kamanan iti meneng na. Kasano ngamin kat
Alakit din. Inta agdalosan. Ay, anya nga ta nasurutan ta ida-ida farm. Total, awan mo dito ni amo. Kan, nakadalos tamatan. Awanan tinaskan nga aramidan ta. Anya? Alan, dagimay. Surutan ta ida-ida farm. Kan, pambaran tamatan asarong karan ni Ligaya. Ta ipasyan na ta ida farm. Anya? Alan, adagimay. Intan. Saanan? Ta sigurado nga aga pa kami manan ka ni Margarita no kasta. Kadwa na nga rod ni Dinggas. Katanya ko ma. Sika nga talaga kini-kini. Sa buwal iti panagawat mo iti panagkadwa dia. Kan may sakat agtalakakmat ka ni Dinggas. Ngam nagalas nga rod aking taon. Hay! Hey! Husto diatan! Kini-kini! Inta kit DJ la kudan ti mansyon. Ta inta si bugan dagiti mula tangan natang AJ. Sige man lang. Inta nga rodan. Makapatis mayam. Ti anya, ma'am. Ni Astor. Ingkari na kanyak a mansyon ti ipatakder na ditoy. Ngam di na tinungpal. Saan yung mat ngamin nadaga dahitoy, ma'am? Iso sana mabali na mansyon ti may patakder ditoy. Uray pay. Tinaskan. Kat sana nakalapaw ti balayo, ma'am. Kan napintas daytan na balay. Sige. Awanin parikot. Kayat ko anapintas dito ruhar. Iso anasken ang mamulaan itinagduduma ang masetas. Ibaon kunto dadagimay. Taagmula da dito'y itinagduduma ang masetas. Wan, ma'am. Awan parikot iti dayta. Dinggas, kayat ko ti agpasyar. Kayat ko ti sumangat ijabantay. Anya? Alan sumangat ta ijabantay. Italaday to'y. Oh, sige. No dayta ti kunam, ma'am. Dito'y kaditi dalan. When? Kaprutasan dito'y. Nagadu a prutas. When, dinggas. Ado ti prutas ditoy. Naimbag nga oras yaw, Margarita. Oh? Sigamot gayam, Tata Pindong. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamat kan ka, barok. Papanan nyo ka day. Ijay bantay, Tata. Sige, aganad kayo. Sige, Tata. Inkamin. Sige, in kayo. Anya nga iti aramidin nyo ijay bantay. Agpasyar, Tata. Day talaang. Taan niya kumatinam na maam nga aramiden mi, Tata. Di, in kayo agkes. Anya? Ang hawkulaang balasang kaw. Ala, in kayo. Kataganad kayo. Amangan no maigalis kayo. Wan, tata. Nabanog ka talaga si Mang at dito bantay. Mayat ti angin na. Makapabang-ar. Wan, ma'am. Napintas ditoy. Saan ka di? Amom, denggas. No nalidayak. Ditoy titurungak. Umay kuyikis ti sakit tinakam ko. Akasla, kastoy. Bantay! Marbakan! Katgaburan na!
Nagalangugan, ma'am. When? No kasta, umay ka agikis dito'y bantay. When? Dingas? Dingas! Ay, ayatin ka! Apay akas diyay timpukaw mo, ma'am. Awan mat ngamin malagip ko nga ipukaw. Kandi kagdanag. Tawan sa bali anak angag. Ha? Kan maysa, saan na pudno? O sige, si kamot ti agpukaw. Tapno agal langugan. Anya? Alan! Sige. Dagimay! Masurunak kan ka, Dingas. Ah, Awan lang ka din ti sa bali anagan na ipukaw mo. awan, ma'am. Sige, ipukaw mo tinagan ko. Mas may mayat adenggan no tinagan ko ti ipukaw mo. Ijay happy house ti pagturungan ta, Dingas. Tamok nga adda ijay ni Astor. Sige, ma'am. Taday jay mat nga Astor. Kas lalikliklikan nak ita. Ngamin, no mapanak ijay happy house, ijay mat mansion ti ayan na. Ngam amok amaranak ita ijay happy house. Wan, ma'am. Aglayon tangarudan ijay happy house. Sige, ma'am. Ingkan maturog. Urayam ni amo ijay seledyo. Tamadamdama pa'y siguro tisangpat na. Sige, Dingas. Ngamin, nabanugan. Kat kayat kon ti agina na. Sige, ma'am. Inakmata ni ijay mansyon. Sige, Dingas. Agyaman akan ka, ha? Ngamin, kinoy kuyog na aging ga ija bantay. Awan ang yaman na, ma'am. Imbes ani Astor ti mangkuyog kanya. Ngam, sigamot tan. Makumikom ni amo, ma'am. Iswa di nakamasango ako yogan. O sige, innakon ijay siled mi. Sige, ma'am. Naimbag arabi. Anya, kat, anya nga iti naramedyo ije bantay. Awan. Nagpasar kami lang. Dingas. Tangay siya ka timang kuyukuyog ka ni Margarita. Anya nga iti makunam iti ugali na. Amo kasalaan ti ugali na. Isungawan parikot. Anggam siyak. Huy! Masursurunak nga ka na yun. Dagimay. Anda ni amo ijay terasa. Sige, ingkay ka ni ti kape. Aya? Sige nga ron. Tainak man sursurunan. Anya? Sige Dingas. Tainak itimplaan ni among iti kape na. Adto iti impatimplam nga kape, amo. Agyaman na ka. Amo. Apay nga dito yung kamansyon nga nag-awid. Kat ada ija happy house ni Ma'am Margarita. Apay, dagas ka din o dito yak mansyon nga gawid. Ay, saan matkit di amo ngam agsidsid di awak lang ay. Gaputan na pan itay ija happy house ni Margarita. Ngam dito yung kamatan mansyon nga nag-awid. Awan parikot iti dayta. Kasla nagwapo ka man ita, Mayor. Kasla igagagaram ti agpapagwapo. Anya? Uwan ngay, amo. Kita man databis ngay mo. Saan pa lang nga nagulo? Ay! May in love kan sa una kan
Margarita, among. Agore ka man? Nataira ka di ngagpeso, Dagimay? Ay, uwan among. Mas dawak nga road ta tumatar ka itangay. Oh, karumanan nga natar ka ta o may isam ka, amaw. Anya? Karo nga ma-in love ni Margareta, amaw. Alaing kagat maturugan. Panawan na kung dito terasa. Ay, sige nga road, amo. Kape nga road ito'y terasa niya. Tainak maturugan niya, amo. Sige. Sige nga road, amo. Inakon niya. Dagimay? Ay. Saan kakadimanan nga ag-ungat, amo? Ay, apo dato'y. Madadal data kinatarmuan o ag-ungat kamanan. Sige, inak nga talaga niya, amo. Sige. Lagi pam amo, ah. Saan ka nga ag-ungat tama, dadal tayo kinagwapom. Oh, adto'y ti kape, agkapi ka. Kabsat amansyo. Agyaman na, kabsat. Kay, kumusta ka ngay, kabsat agnaw? Nasaya at latamat, kabsat amansyo. Nakaumay ka man, katrabien. Nagkapuak, ijay farmhouse. Sinarong karak dagiti apok. Kat di magasak dito'y balayaw. Ta umayak kumaak kapay. Katuan ah. O sige, mangan kapay itidikat. Kalutluto dayta. Naimas dayta. Kastaya. Katanya ngay, kumusta ni Ligaya? Kasjay lata Malidlidayan no malagip na ni Francis. Ay na, jakla impakarop nga isugayam ti asawa ni Ligaya. Wen, kabsat. Ngam, sayang. Tanasapa apimusay. Tano si bibiyag pa'y kuma. Nalabit nga iso itatimayaw. Wana, talaga nga isukuma. Ngamin, uray diti runruno. Kat iso ti kayatda. Ngam sayang, taawanan. Kat asino ngay ti atapon nyo a kriminal. Adda atap kaw. Ngam, saan ko nga ibagakin ka? Sa bagay, narigat nga agpaiso kabsat. Iso ano asino man ti atap mo. Agtali na udlatan di ta panunot mo. Wain, kabsat. Ngam, daytoy atap ko ataaw. Kit masigurado nga isaw ti kriminal. Nanapipay, rumarak pa'y laang. Adamiting mi iti grupo. Sige, balasan ko. Da kayo la kumanti makaamo kadag iti anak ko. Wan, Ligaya. Awan pagdanagam iti dayta. Ta saan da mabaybayan. Agyaman ak unay, nana. Sige, rumarakon. Agan-anad ka balasan ko. Nanapipay, napintasa ka di mo't laang iti daytoy akawas ko. Wan, Ligaya. Nakapimpintas ka iti dayta asuot mo. Bagay mo launay. Kayat ko abaliwan itang ti panagkawkawas ko no rumwarak. Ti kayat ko, napintasak lata. Ligaya. Di mo ikan iti sabali akay papanan, nanapipay. Di kayagdanan. Saan ang agpaaran? Ligaya. Sige, nana, inakon. Isuday tantay mang sukon kanyak. Sino day tamang sukon kan ka? Ni Don Juan. Anya? Naimbagta na surutam ti dalan ka agturong ijay farm, Don Juan. Saan ka na iyaw-awan? Sana ka mayaw-awan, gaputan napan kami ni Jay itinaminsan. Kaduami ni Astor. Kat napanag mata ni Jay, iti nakamasayag pa day di Francis.
Hasta gayam, Don Juan. Ay, sayang at talaga niya. Gapu tapi musay ni Francis. Kinapudno na, dagdakal ti suportakan kuana ngam ni Astor. Don Juan? Katay di Don Paeng, talagaan ni Francis ti sinuportaran. Kat pulos nga awan suporta nga impay na kini Astor. Pagyamanak mo kasta. Amom ligaya, kaya't ko ti makisiningad kan ka. Ha? Sige, Don Juan. Awan parikot iti dayta. Oh, agyaman na ka. Kat kasano, sa dino ti paglayunan ta. Ijay balay ni Doña Magda. Ijay ti pagsasaritaan tayo kadagiti grupo. Sige. Aglayon ta nga ro di jay. Nakadanon tan ligaya. Juan, Don Juan. Ngam, sakbaya bumabata. Mabalin ka di agkid daw iti tulong. Anya dayta. Ibagam, ta si dadaan na katumulong. Kaya't ko kumati agsursuro nga agmaneho. Ha? Kasta? Sige. Siya, ti mangisurukan ka. Agyaman nak. Kan, mabalin ka di. At tulungan nak ang maadaan iti kotse. Ha? Awan parikot. Siya, ti makaamo. Agyaman ak unay, Don Juan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.